Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo kamu anggota Seung Sam Melaka berangkat dari Banda Aceh buno acara di Melabu. Oleh nyanyi no acara kudih Singoh tengah beradi. Singoh alhamdulillah kamu yang berangkat rod nagan nagan kudih utak kengon. Lingke gunung tengah mata. Gunung tengah mata mayang tak tak. Jino dah motor perjalanan dari kota Melabuh menuju Unagan Raya. Tengku mama kat tengok ina likut. Ya, jadi baik tan kalau cimu pantun mu dua kerak apa. Mekru semangat Allah. Rahmat ne putrun. Betul. Dari ilahun kenawa udonya. Lon dengar haba ka di buno putih ujung. Kagak pegah ku lon leh bang nanan lam nga. Jino le ci pegah wahai tengku lon. Pe salah ampun jino ci penyata. Ya. Allah. Putra pucuk truang hai dengku ampun mu puteng. Betul. Ya pucuk gadeng mu puta. Kolon pegah ke gata tengku ama juleng. Karena nyo mu sindeng bak narit maja. Konyo menan tengku habdul hadi. Betul. Tolong pejelahi bak tengku Muhammad muda. Oh mal bukan le sayang lon kalan ticem mati bak jam kleng mikli ma. Ni ba orangnya kayak pegah lon juleng. Ma hai polem dan kalan na mata manua. Manyang gunung singgah mata manyang menghimpun. Wahai rakan lon panjang sila udunya. Memang tungku Muhammad wate nemu pantun. Bek ni apakah dawa kamu lon yo sabi muda. Dicung bak pinung hai ane umpung tiung dicung bak tukun pi ane dijem pala menyangan ulun bek kamu pantun karena nyo mulun pi ka tuha menyangan ngata hai ada bek kalawanyo lun sebabnyo ubena urang pantun kasih ku cok juara. Ya nah. Ta Melabuh hai tengku megah di Tanjung. Masjid Rampung nyan ka nomor 2. Oh tiata kalon indah terus lam talung. Menan hai tengku Ahmad langsung lon pupok haba. Nyo jalan Unagan tepat melempah. Motor si ulah sang dari Jakarta. Kamu tuju kena kedeh gunung singgah mata. Wahai tengku Ahmad muda. Tapi nyo kamu puta pagi banjara. Hai tengku tajak gede ulok ni bong. Maju dah. Lenyan rakan lun gede ulang tha. Memang ne pegah ba lun depet ron kat tuha tapi bembong. Karena kali horonyan ikut festival langsung Cik Hana juara. Ya. Simpang Pejram tengku tembah belang pidia. Allah. Tempat manongon ia sedih ba alu raya. Nyo dalam motor kedanyo memang lepas dah mekra bek dah menghia-hia. Sampai benar kanyo mana ada kuat ni. Betul. Bukan le sayang lun kalan wahai ke bapak dalam belang raya. Memang kamu pantun cik lagi bak matu buhu cik ladum cik talaga. Kan maklum hai bapaknya langsung hana mutulis saudara. Nawa ke dile lagi hi bak sansang. Nyo bena karangan sang ono kamada. Menyanau mu gebi le Tuhan. Singoh lam harakat mu sambung tema. Kahana tampilan. Benar. Anak biang cakah tengku dalam ia pasirang. Menyo biang sirama madeng si deh lam utom bangka. Kan tengku Muhammad bagah tak teman surut pasirang. Kan beri salim ke kamu dua. Bukan le sayang lun kalam bule. Apakah boleh? Sideh mutipek di Sabang Jaya. Menyo negalak dengku na nelek. Menyo bik jelek mubek ne hina. Okey. Nian kebannya gembira ceria. Memang tengah merenung pantun nyo di dalam motor. Nyo kamu langsung berangkat. Nagan malamnya di Nagan Singoh kamu akan acara di Gayo Takingon dataran tinggi Gayo. Mudah-mudahan aku dari grup Seung Sam Melaka yang sabi kamu peduli dan sabi menyampaikan pesan-pesan dalam syair dan pantun Aceh sebagai bentuk melestarikan seni budaya dro. Atadro
bertagala ho daja da pulara. Budaya dro buta galak tak sipak budaya luar.